hoće novu stazu, pa dobit će. Dođi, Natali, idemo igrat slatkotrk. Uzmi Venelopu, ona ima najbolju supermoć. Da, treperenje, baš je zakon. Znači, pokrenite motore! Danas sigurno gubiš, princezo. Iako ja jesam princeza, draga moja, draže mi je misliti o sebi kao dobroj staroj Venelopi, koja će ti sprašiti tu. 3, 2, 1, O, pardon, ispričavam se, malo mjesta. Jedna, druga, treća, žvaka lopta, koji uvijek. To, volim kad treperi. Pardon, malo sam zakunjala. O, gle, pa ja vodim. Lupa prelazi vodstvo, nitko je više ne može sustići. Uživat će u ovome. Je, stiže. Tražiš nešto novo i drugačije? Idi ovom stazom. Ralfe, kućo, strašna jedno skretanje si mogu priuštiti. O, gle, pa ja sam otključala novu stazu. Nisam to nikad vidjela. I drugi put! Vrati se na stazu, Sanja, izgubit ćeš. Ne mogu, kao da vozi samo od sebe. Ma koji je vravac s ovim? Malecka! O, ne. Malecka! Mala! Joj, prosti mi, jesi dobro? Kakva zakon staza! Hvala, Ralfe, hvala! Nema na čemu. Čast mi je i zadovoljstvo biti tvoj veliki junak u nuždi. Ček, gdje si to obavio veliku nuždu? Venelopo, dolazi ovamo. Imamo situaciju. Striček Litvak, vozačica Venelopa nije radila i onda sam prejako okrenula volan. Opa, Stvarno mi je žao. u redu je, Sanja. Ma to se jednostavno vrati nazad. Što si to učinio, Ralfe? Pa ništa. Pusti ga na miru, samo je htio da igra bude usputljivija. Da, daj se primiri, Pralina. Litvak će to riješiti. Dobro, ideš sad. Gore! O, dobro. Nema nikakve frke. Naručit će novi dio. Naručio bi novi dio, ali kompanija koja je proizvela slatkotrk ne radi već godinu. Probat ću ga naći na internet. Dobra ideja, tražim i ja. Sretno, to je kao da tražite iglu u Pronašla sam ga. Na eBayu. Stvarno, ko bi rekao? Vidite, klinci imaju sve pod kontrolom. Naručit će novi volan na eBayu. Nemoj me zezati. Koliko? Igrica toliko ne zaradi u godinu dana. Jako mi je žao, ali kravar mi dolazi u petak. Možda je vrijeme da prodam slatkotrk za dijelove. Kako to ide? On će... Litvak će isključiti igru. Briži! Isključit će slatkotrk! Beskućnici!